Hi, assalamualaikum, welcome back to TMHP Vlogs. And topic na to dunay ni amon pagyanon Mayta on magkaun pagpagha Manila. So before that, don't forget to subscribe. Ay nyo kalupay do po niin bagting supaya kang ma-notify bang on video bago sin TMHP Vlogs. So without further ado, let's go to the topic. Manila, aun pagtawahon pagpag kakaun biubugit na pagkawaon din ha kakaput-kaputan sa usuko sin manjari kaunon kandehon ang pailapay process biya na sin pagpion ang pauwasan ang paadjalon pagluto yato ang pagkaunon aun de sab hipagdang indaginis luto aun pagpiriton indaginis laong na in kakaun pagpagini illegal pagka limanggal sara sin kasihatan atau health atin niya makamudarat salta maluhos na yung tao kumaon sa babsin kasigpitan wayron pa'y sablawng na sila kaya matayan kimaon sin pagpag salta inagisin mga halulakal makasakit idin pagpagpagyanon ini di manjari kaunon sa babsin malumi jimatuin biya ini sa babsin kasigpitan atawa kamiskinan in pamarinta Pilipinas lawi-lawi na ha Manila makusog padahan oligarchy atin niya tao dayahan in makapagbaya ha politicians tao hangkatyo atawa amon mga super rich in nagkokontrol ang mga politicians amon pagyanon indayahan magduruhon indaya in miskin magduruhon in kamiskinan sabab katansin kasara-saraan ipagbantang sin mga kamatauran politician kaya pagbayaan sin mga oligarch atawa taudayahan makirain hinangan sara amon mga oligarch atawa taudayan nadya supaya ikasanyang sin pagbisnis nila bukod para rakyat minsanin mga politician amon kaya pagbayaan sin taudayahan ini kakantian sin biya kanda Duterte amon maulong magrakyat pag-uusat to sin term sin biya kanda Duterte makabalik dain mga politician amon kaya pagbayaan sin oligarch atawa taudayahan magkawasa sabab gastuan tuyuan sin oligarch in mga politician makadhatudlo nila hasaabo mag-campaign election in mga media bayaran sin oligarch magpasaplag sin news gapi kanila supaya in rakyat kumahagad sin in biya kanda Duterte bukod marayaw in pamarinta pag-ubusat to bang dumaog na in mga politicians amon suportan sin mga oligarch ini nawakto na isab sin mga politician na sabot manumtom ha mga oligarch pasal sin bang bukon oligarch di sila makapagkawasa ubos katan sin company amon bang paamuhon makapasambo sin hula bihon sin oligarch katan jari bukon raayatin makahampit sin mumpaat day nga mga company dakula salta amon mga oligarch jari wayron pakaradyaan jumato magpasambo sin hula labi-labi na bang patungod economy iban pakaradyaan magtawag rakyat miskin pasal way na mumpaat para rakyat harap nagatan pa oligarch atin niya bang oligarch in nakapagbaya ha mga politician na marinta sin hula di in parinta makafocus magpasambo sin hula atawa magtawang harayat bukon interest sin rakyat in mapajato sin mga politician salta amon interest sin oligarch atawa tawrayahan hangkan wayroon sungan sin uno-uno pakaradyaan hatungod sin magpasambo sin hula labi-labi na pa economy iban magtawang harayat miskin magpasambo na sadya sin business sin mga oligarch in jumato at ini suway in central government atawa punan sin pamarinta sin ang bukula paluahon atawa laguan in kawasan nila amon kapagbayaan sin parintay sabin mga business katan halom sinula supaya di makontrol sin tawrayahan na jari mapuupo in oligarchy pagyanon bukon na personal interest sin tawdayahan in sumambo salta amon national interest atawa interest sin kamatauran ang pamaigin pagkaun pagpag. So that's all, thanks for watching, don't forget to subscribe ay kung malo pa mag-subscribe do po ninyo na iban bagtin yan supaya ka mo ma-notify bang on video bago sin TMHP Vlogs iban please like, comment and share. Stay safe, assalamualaikum, bye bye.